Boy hi January ni som pakhat in rin ni nia tuna anom na hi chuteveng field ani nikum December thla khanin Reliance Youth Foundation le Mizoram Football Association tangkopin Reliance League an bua saya chuta chuanin MOFF team hi an champion a an hnuai che hian Aizawl FC an om ve boka chuan an ni team pahnih hi January ni som panga home and away an khel ve anga leina he tilai hmuna chuanin an ni pahnih tho Aizawl FC le MOFF team te hi January thatop lampang aimo February thati lampanga Meghalaya an kaldona chu voi ni hianin an team hi kanan bi chiang dona ni hela hianin sharpi moya oma ani hianin introduction te mai han pengal mai sela sta chuanin RYFF a hianin engangin nge omte te pok han pe sela chuanin an mani in real ball na le tuna Meghalaya an kalna chungchanga tu tenge Meghalaya hian kaldon ti te pok han soitel sela tiana tula teng te pok han soitel nga sela thome kalome in zavain viewers te kum thachi beu near Reliance Youth Foundation League kanan buat saya an buat saya theto kan chua puma diga mission veng te puhuya tu hiang te sata te ram tha te kan kop chowa players kan thlang kho ma theto kanan chua ti chuan Mizoram region tein champion tebula pakhana kan nia tin Aizawl FC ne hing angkal dona kan region ai o hian Aizawl FC hian home away an khelanga tin kan nauten fel em kan seidu zonga chu urlok ni te kumhi thani bo kan cholo ni chuti khop jon kan tranga i Mizoram tan kan odor nia thetop kan chua turanga ila an beita feme ma ai ground te po hi sports council chunga tele Mizoram sarkar chunga hian lom thu kan sei ni i aminga khai pa ni chon lom thu kan tlap ai oin sarkar chunga lom thu kan seia thetop kan chua turanga yang chuan Meghalaya khanin tu tenge ron kaldon ti lai khamian silete Meghalaya hianin lajong te sila lajong kan tiang chi kha tin North East United te keini Mizoram Youth Foundation le Football Foundation le Aizawl FC le Jamshedpur kai eldon ni chuan chumi samra chuan in Mumbai ang kalang du saktu kan tong ve zela ground chungchang ate ka setang han jersey ate po kan dong ve zela i Mizo thalai te tan kan per ni kan phak dokin theto kan choi zel turangai la theto bin training kan nei chowa pathian jara milo tong trai pui tu tele min du saktu te ni chu engki ma kan lo mo ni i theto kan chuang ti kan sei du ni alo ome M Y F F hela hianin sarfoi oma ani hianin introduction te pokha hanin pesela tin engangin nge team hian enkol ti tele aril ruwa om tepo tikhanin han soi zau hal mai sela thome Ole ngalome hei kini team hi MYFF kantia Mizoram Youth Football Foundation ania he team hi nikuma kumsang ni le somni pali December tha khan kan din ania ti chuanin Mizoram Reliance Football Foundation ina development league buat say under 21 team khel turin kan hanin buat say ti chuan hei kan nau deu kan hanin lakho ma mun sang ami Mizoram mun sang ami ania an ma ni hi ti chuanin chuli ka chukanan khela pathian khong ena zara le player te zara kan champion a ti chuan tuna hian notice zone kal turin kanin buat sai mek ani ti chuan hei point la hianin chite second division ten and friendly match kan han nei don ani a kan phur to khop maya kanin buat sai na po ke mari phak to ka chon a thaviau mai chuan khami December tha in han champion khanin
นังมานี่หน่วยอาคารนี้ไอโซเลฟซีค่ะอนุมินกันเสีย โอ้ขลายค่ะ อดีตแก เองจริงไอโซเลฟซีค่ะนังมานี่หน่วยอนุมดานะคะอันปัญหาค่ะนี่จันวันนี้ส่งปังอาคารนี้ห้องมันเอาไว้เมื่อใครเกี่ยวกันเสียขลายค่ะไอโซเลฟซีเนี่ยค่ะนี่แค่มีเมื่อจากค่ะนี่ตุ้มเนี่ยตุ้มโหลดที่ไล่แต่ค่ะเนี่ยเกมอันนี้ last match จากนี้ไอโซเลฟซีเนี่ยเทเบิลจุงเบอร์ลัวตูร์ค่ะส่วนนั้นเนี่ยดินมิโซรามาคานินเฮมี regional เคลทีมรุกกันออกมาชุดอาจวนนี้จำพายกันนั่นเต้เกนี่ MYFF เลยไอโซเลฟซีที่ชวนเซมบกโนดเซมบกอันนี้บกเซมบกโนดส่วนGreenfield อันนี้บอกว่าจะมีปารุกแต่สุมิโซรามาฮันกันเคลกัวละแต่ส่วนเกนี่กัน last match จากไอโซเลฟซีตัวเนี่ยกันลินเคละอาจากจกผู้ leader ตัวกันนี่ที่ส่วนไอโซเลฟซี3-2 in กันน่าตื่นเต้นน่าจะกันเหนื่อยแล้ววันนี้อย่างส่วนนี้มิโซรัมแชมเปี้ยนกันนี่ตัวรายนี้มิโซรัมแชมเปี้ยนที่ส่วนกันสินโดนนี่อารมณ์ใช่ไหมมาเฮ้ลงกันล็อกเสร็จละเฮ้เก่งเสร็จละke hi iminol shoi sela kania bethlem bank thlang tangin midfielder chuan ka veila mami hi h la biak luanga winger ni in amveng south atangin chuan ka veilam le abutot le mi che hi van ming puya tanshil goalkeeper chuan ka veilam le hi denis ania lungdai ninja defender ninja lai kha poi chuan ei Moses anin hei poi lungdai tho winger tho ani hei lalchan chuan ya a position chu winger tho ani chuan hei larem sanga right back left back apom man thei thowa ani ke fang khwa chuan hei Benjamin ania amveng south goalkeeper tho chuan lal boya kholai lung defender le midfielder kan bang thila lal poi ming pum kha lal rem pluang Kelerin Moya goalkeeper Aizol veng lai jok Aizol veng lai chuan Remrut puya sai tual defender ai Alexa amdun complex ania midfielder hey Jonathan amveng midfielder thau Samuel H Lal himpuya defender sakhamakon hey Jonathan lunglei defender thau Valpe ka pau tu bethlem veng thlang mai te khwa midfielder lanun puya amveng south defender dikena tuikol south midfielder hey zuala midfielder thau chinga veng la shiat zuala melbuk champhai melbuk goalkeeper Meitanga sasanga amveng defender alo ome Pleno. Emma, Zoro.